U prostoru poznatom kao Kobajagi dvorište u Arilju nedavno je održana radionica i izložba dubinskog crteža. Radionicu je vodio slikar Goran Stojčetović, čiji se dubinski asocijativni crteži koriste u lečenju u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Goran Stojčetović je diplomirao slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini 1999. godine. Zaposlen je kao scenograf u Narodnom pozorištu Priština u Gračanici. Poslednjih nekoliko godina posvećen je društveno angažovanim akcijama u vidu radionica dubinskog crteža. Kroz njih animira i estetizuje nesvesne sadržaje pojedinaca i grupa ljudi sa kojima se susreće prilikom gostovanja u različitim sredinama i okolnostima. Hteo sam da spojim da danas imamo radionicu, da ljudi vide šta će da dobiju sami i da vide produkte koje ja radim dosta dugo, naravno, ali eto, ta neka veza između trenutnog i nečeg što je duže, a princip je taj. Znači, krenem od nekih spontanih poteza i onda sve to animiram, dramatizujem, razmišljam zašto je skrenula linija levo, desno, šta dobijam, tako da postajem slobodniji stalno. Kad god nešto crtam, prosto vidim taj put slobode. Opčinjen je modrom bojom koja je prva do crne i, kako kaže, predstavlja količinu svetlosti koja u igri sa tamom dočarava početak nekog života. Radio sam uglavnom hemijskom olovkom, zato što u stvari hemijskom radim već preko 20 godina, iz nekoliko razloga. To sada sam osvestio, ranije je to bilo više kao neki bunt, pošto se na akademiji nije dozvoljavala hemijska, to je kao birokratski nešto nebitno, ne pruža atmosferu umetničkog. Meni je baš bilo to bitno, da ne dobijem u startu nešto što liči na umetnost. Jer ja mogu ugljenom olovkom da dočaram to i kao pokazujem talenat. A meni talenat nije bitan. Bitno mi je da li je istina izlazi na papir, da li je to moguće. I onda, naravno, takav stav donosi probleme, usamljenosti i ogroman rad je potreban da bi došao do nekog svog izraza. U dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu, pored likovnih radionica, radi na teorijskom istraživanju odnosa, umetnosti i psihologije. Ja već 6. godinu radim u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije, gde je ovaj moj princip, dubinski crtež, kako sam ga nazvao, prihvaćen i koristi se pri redovnom lečenju pacijenata. Ja radim tamo jednom, nekad i 2 puta nedeljno, imamo i klub lečenih psihoza i onda tu sam već prošao sa oko 500 ljudi koji ja radim sa svima pojedinačno, različitih profila i onda već na desetine radova imamo koji su čista remek dela. Učesnica radionice bila i Kristinka Selaković iz Užica, koja je redovan posetilac raznih događaja u Kobajagi dvorištu u Arilju. Ja sam očekivala ipak nešto drugo, ali mi je ovo bilo otkrovenje, baš to bilo lepo. Mislim, očekivala sam, u stvari nisam baš bila sigurna da li to može, pošto je on slikar. Mislim da to ne može baš da tumači sad te crteže koje ćemo tako spontano da radimo. I onda mi je bilo jako, nisam znala šta će da bude, kako će to sad da ide. Da li će od toga nešto sad nastati ili će to da neko da tumači. I onda u jednom momentu, to je to neka automatsko crtanje, mislim, to sam ja nešto radila i sa decom, pošto ja radim na Učiteljskom fakultetu, radila sam i sa malima i sa studentima, ali ovo mi isto jako bilo zanimljivo, jer se negde od toga svega posle nešto izvuče i dobije. I to je to, mislim, to bilo mi jako interesantno i prijatno. Kobajagi dvorište je priča o nama i našim prijateljima, vole da kažu organizatori raznovrsnih programskih sadržaja, koji se realizuju u sjajnom ambijentu dvorišta porodične kuće porodice Brkić u Arilju. Mi se trudimo da budemo što otvoreniji u izboru onih koji će doći kod nas, a i nekako tu neku osnovnu stvar kojom se oni bave, bilo to slikarstvo ili muzika, mi se trudimo da upotpunimo nekako doživljaj i drugim stvarima koje se uklapaju u ličnost samog umetnika čije radove izlažemo. Naprimjer, za Gorana Stojčetovića izlagali smo ovde njegove crteže, ali smo u isto vreme imali i jedan kao muzički program. Svirali su nam tamburaši koje
on voli. Da je muzika vrsta umetnosti, na maestralan način su pokazali članovi požeškog sastava Žute Dunje, koji su sjajno upotpunili ovaj nesvakidašnji događaj.